E tautoko ana te māngai whare pāre mata o te tai tokerau a hone harawira I te hia o te iwi o te uri ōhau kia whakatārewa hia ngā mahi a te umanga hiko o Crest Energy I te whanga o Kaipara kia o tirano ngā hui e pāna ki te ture takutai moana. Koinei te whanga o Kaipara, te wāhia hia tiana hei papa whakatū kapo wai. Mena ko whakai te kāwanatanga e tuku mana mo taua takutai moana kia Crest Energy. E pēhea rā Ngāti Whātua. Ko te hia a Crest Energy, ko te whakatū I ngā kapo wai e rua rau ki roto tonu I te moana I te waha o te whanga o Kaipara. Tērā te pātaka kai, tērā te wāhi kai o ngā iwi katoa a Māori, a Pākehā, a Wairanei o roto Kaipara. Me kaua e wakaoti I tērā. I te hui takutai moana a te kāwanatanga I tū ki Puatahi Marae I Kaipara I Nanahi. Ka whakatakotoria te tono a te iwi ki te roia matua o te kāwanatanga a Chris Finlayson. Ko tā te iwi, me whakatārewa I ngā mahi a Crest, kia taurā no ngā take mo te takutai moana. Kia kaua te kāwanatanga I tuku mana, te takutai moana o te Kaipara, kia Crest Energy, engari kia waihotia, kia kōrero tahi, te kāwanatanga me Ngāti Whātua. Hei tā Anthony Hopkins o Crest Energy. Ka hore rātou I te whakai mā tētahi ropu ngā mahi kua whakaitia I raro I te ture whakahaererawa, hei aukati I raro I ngā whakarerekētanga ki te ture takutai moana. Hei te marama o Akuhata ka tua no a Crest Energy ki roto I te kōti tai au. Hei whakatakoto I a rātou kōrero taunaki mo tēnei kaupapa. Irina Smith, Te Karere.